megalayapost.news. Kanong tulo mingi Pastorate Union kabahap po kanong tulo matan presbytery kariboy Presbyterian Synod benta kasngi klapanlong ya kasilafo kom food fest kum kawai katwang man panmi pisa nakabantaban pantalon ya kikam bat kijingdon kam hanong tulo mingi Pastorate Union ya katay katama sabam lawan ban pledo MLA kanong po ba Merel Bones im ubaderu temen basan kabalang Presbyterian diwan kum ukong san bat lasaki langru daga jingdon lang Reverend NW Marsing pastor in charge kanong tulo mingi Pastorate Union uteman basan BL Malay presiden nong tulo mingi Pastorate Union lambat ki para bangen katay ke pastorian hagan ni kasengi la sakiru bagi samla ke pastorian kilami ban penkrep penkrum badi ki jajing bam baper na du ki jingbam tenrai ki jur ki jam ki so occupy bat ki wei ha ka baya kani kasila fo kom food fest lapan long habalang Presbyterian maulong habakran kum kongsan hagan ni kasengi ba Meral Bones im ulapan payo ki jingsong keman bandan bentalang hagan ni kasengi balo airu ka jingiro ka bakraw ya kanong tulo mingi Pastorate Union ka balasyem ya kani kasin jam ban penmi pisa na kabentaban penmit penbiang ya ki jingdon kam ka union Pernamarin banong kumbaga union hakipor swawan kia eka kilayat nabun tali Islam kilale sibun ikam gibaha apo jong union beragoi por kalade hagaba kaya kia mentang kinami biang kumujin tung utmai tenat kabatmai dan dari ngamaran banong bagi tuki tip di juriki di terwareti di terrupi banting ba dan ngopo ngehen senam mentah ni kan dan reiki tiba kiba penlong yang union nang swa kiba penyak yang kam nang swa itu iki terwareti jadi kipo kiryam ba ngimdang neding artin ba kinangya sakram sakma bidang ginong yalam kiba syafan wala nang yalam yang union mejoki kami nak puas. Berkini kijing penlong ya kini ke program. The Food Fest Council of Work. Kini kijing ya sebor jong kisi society. Lagi jong kijing permi kijing kita lagi bukan yang sementara kijing bambang kila benda kita siap wui tiar ini dan begini sedih. Kijing itu kalau ya ki dekat apa kani balang bagaimana bar ini bewan ru ini sementara nanti bagaimana kaji semua jom union tenlong kebejo sedikit kemukian kelenti kebejenai perangkapannya bagi skam begini persang di lenti buku kini tenlong kebejo hati por kebenamuan nama kata gani kemensim jom begini ai jadi kemukongsan bahawakan ru hati jumlah berkat. Bidangnya keren bagi orang bak berkibar. Jingmu jom di balang jom di society di dalam sibun. Kalau benda dalam mission field, kamnya lah. Kalau di penmi ekon, kalau benda berkersan di school, kalau benda nak benda bersenai mani, kalau benda nak benda kita pun dikam. Kita melihat dunia terlibat. Kalau kau perkat hangi kibriu, hagi jinglong briu kalong. Gidon gaman sim, kaba ipenya her. Kanu kabade, kaba kenjado, kanu kabade kenjado sim. Hagi jinglong kang gijungi, hagi mamanggas ni, giju penut, nakapot. Andre, habang ipoipat. Nak kementawan ai sudah kam ke jongble kejudan ni ke mesim ke bagi kam benur ban ai ngam om babaro di long undang kilang sibun ki ba ai sudah kam jongble ki ba pentri kam hok ke gawe ni sipo dan don ni fat ki ba dinang hab bandang megalayapost.news